Life all time happy tong nani bagai duita secret tong. Number 1 nongkha nijini dukhiong nani reason buina taradi. Actually jeng tamong jini life jeng dukhiong nai de naong ya obo jemon buisi control khaima hai. Bui jini bagai hamya sakangke ba jini bekhani mote borok malia hangke ba jini bekhani mote jini samung rok khlai riliya hangke mane jung dukho nango. Actually jeng kok thaisa sob somoy mui to naragna nangnai je I duniyawo jeng jesa jaga thangaibo negative borok ba hamya borok bai jeng malaina no malaina mane I duniyani niyom si amtui so jung jodi khuji tongnani mujung khangke jeng si borok no negative borok rong na ignore khai jeng si positive mangnai bui negative tongna mujung khangke tongna redi because borok jodi negative tong khangke borok ni dimag si nostongnai chini bagai hamya samang samang hamya wanchongmang but chini kuno kichu panongla so aboni bagai always be positive and second onka life always gratitude tongna nangai actually jeng tamong chini life sob somoy obomaya hane mang jeng life shikayat khayo tai dukho nangjago but life ja mangkha onake jeng mui to sikriyongo wanchok di tabuk jodi atomsa jeng life ja manmani abo jodi atomsa kamai thangke tamong nai so aboni bagai jung jodi life mane happy tongnani mujung khangke ja manmani aboni bagai always gratitude tongna nangai chini buma bupa chini motai rong no hambai ma sanai jono chini life ja rmani bagai